وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasihatiran, alhamdulillah. Yari na kita niyo isa pa waktu na to ini buas maghrib. Serta in guru mulia amoy in dimirkato tanyo patumtum waktu ini. Tupat si pengajian 5 bay. In ya ini remikian dengan mga ulama patakbaho. Amin masing-masing ta di madaot din pengaji. Insyaallah ta'ala, amin, umaraw kita mangayo dahil mga pengajian nila supaya buhi-buhian in ilmu sinallahu subhanahu wa ta'ala halawang simpangatayan sa kita ng katan. Dari dinak magparuhay, itukbal ko in guru kalasan, mayroon na rin kan Syekh Kasmar Abdurraji, فليتفضل سيادته مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثم نشكره سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة التي لا تحصى ولا تعد. نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أنه قد أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما في دينك يا أرحم الراحمين. Mahuli mga palanggungan na agama Islam, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanyukatan. Taplag pakatan binaybayan sin abutan sin suara ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah ta'ala, mga ipon sin Allah ta'ala mulya, bangman kita nyukatan, halawng da parihala sin Allah subhanahu wa ta'ala iban kasay, salta halawng ini masi-masi sin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palangungan na agama Islam, yari ni sab kita niyong nagbaying mata nagbalik ini pagkabiyaksahan waktu pagtutukbalan sin mga patumtumbihan parihalan ha agama Islam. Karena na in kita ni manusia magkalupa na magkalagihan kita niyo katan patumtum lang sinallahu ta'ala wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Patumtum ko ya Muhammad, karena impagpatumtum yan, maka mumpaat pamangasila taka iman, taka parat saya. Najari niya mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala harumini, bangman kita nibusan na sin Allah ta'ala, kaya iban gaus, supaya maubos tanyo taki-takihon in pangadyan na to amuin, kaya tukbal na to sin nakauna, at tungod sin paglaku tawiat, ibin sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakawatan nyo na inhukuman niya baita hakitab na wajib ka tutanyo sintuhan na to Rabbul Alamin.
Na dendihay ni sumud kita niyo pa mga dagbusin ini atau kan mga tibayhuan tinpag laku tabi at ibang sinabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang biyadiin in dagbusan niya. Supaya maparagbusta. Karena biasin sambat na wajib ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam suntuan tanyo. Suntuan tanyo ha pag-ibadat, suntuan tanyo ha katan, pakaradyaan, pag-agama, sambil na pagdunya. Na, bihaon insyaAllah subhanahu wa ta'ala, kawaun tanyo in ding ha mga ini diagbusan sin paglakutawi at iban sinabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabot na to nakauna yung panagnaan amo na inubuho sallallahu alaihi wasallam. Hati niya amo na in paglasa na to panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagpuas in paglasa na to pa Allah subhanahu wa ta'ala pagubus nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hikarwala sa huntani. Karena in paglasa pa Allah ta'ala wayron siya limbang. Wa taqdimu mahabbatihi ala kulli mahabbatin. Ya sinagita na kauna, pagpuasin paglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala na pasunurun tanu in paglasa pa nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salta paunahun tanu in paglasa kanya mapuasin paglasa pa Allah ta'ala dahil hakatan lalasahun. Hatta mahabbatin nafs sambil pamin paglasa tapag inawaranta. Subay tapaunahon in paglasa tapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil simpaglas sa tapag inawaranta. Akan ni mga sahabat yadto inlasan nila pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinduan sila si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magbiyari ining paglasa kaniya biasin nahinang nila suyusiban si Umar radhiyallahu an. Laung si Umar radhiyallahu an, ya Rasulullah, malasa ako kaymo sa kalasahang tuwing ginhawaran ko rin kaymo. Laung kaniya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la di palong niya mauno. Di pa maunnalim paglasa mukha ko. Wala di nafsi biyadi. Tapahan kulong niya, pamuintag milik, singgin hawaran ko amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Di masampul ni paglasa mo, kako, hatta ako na ahabba ilayka min nafsik. Hingga, inako, labi mo kalasahan, laing singgin hawaran mo. Na, di masampul na pag-iman, sintiap-tiap Muslim, hingga palawihon niya impaglasa niya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ding hakatan lalasahon, lamod na ingin hawaran niya. Dahil sambong ka na sin Umar, way pagduaro, way paghantang tinduglong simbahasa, fakala lahu Umar, fa innahul ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Bihaulong ya Rasulullah, pagkakabaitaan mo na ako, hindi masampu na, impaglas ako kay mo, hingga ikaw impalabihon ko, di nga katan lalasahon mabut na paginawaran ko, bihaon lang ya Rasulullah, sapahan ko patuhan Rabbul Alamin la anta, tanto tulin ikaw, ahabbu ilayya min nafsi, ikaw ning sala-sala sa manusia, di nga katan lalasahon, amin pia panjari, sambil, mabut na pa, ginhawaran ko ikaw nin salah-salasa. Pia panjari sin Allah ta'ala marika ko, labi ring sin, lasa ko pa, ginhawaran ko. Nalang kanya si Nabi alaihi salatu wassalam, fakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar, bihaon lang ya Umar, nasampunan na impaguno, in paglasa muka ko, nasampunin pag-iman din doon kayo. Nadi majukupin pag-iman sin tiap-tiap siulakan Muslim hingga impaglasan niya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini palabihun niya dahil singgin hawaran niya.
Den nga mga paglako tabiat iban sinabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikarwa ta'zimu sunnatihi. Amo na indihilan takalagguan in sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon na kan kauliya, fi'liya, iban na si mga akrar niya. Kaptangan si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yat turid to impaldaakan niya, yat turid to impamando niya, yat turid to impianglangan niya. Atawakan sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi'liya, amun mga kignut kuhiwal niya, kakahinang niya. Labi awla na pag-ibadat. Akan nalaw si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Singurin niyo ako hapag sambahayang no, simpag sambahayang ko. Hati niya bang ko magsambahayang, biya simpag sambahayang ko. Habihat tinantang, di lang takalagguan ni sunnah si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibutang tapalawm sin jantung ta, ing kalagguan sin sunnah si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mamarahi wa mahabbatu dhalik. Kalta dihilan tanyulasa. Dihilan na to paglasa. Dahil nga mga paglasa pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibang paglaggo kaniya, amo na yung panglaggo ita sunnat niya, ibang panglaggo ita, ibang lasa tahauno sunnat niya. Namataod sunnah si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ing kalagihanta ni humati umingat, mangadji, mangaru, ha mga sila amuin, kiasok naan nakahati ha pag-agama. Amin mga kaaliman tanyo, kaulamaan tanyo, kaguruhan tanyo, mangaru kita nyo maun kanila. In makabasa, sin kitab amuin, kitab agama, explainan sin mga hadith, iban sin mga Quran, masta siya. Na hindi makabasa mga Rusiya tao makahati. Mga Rusiya, mga taong makahati, labi aula na. In pagpangadji bihaon, mga kiulungan sinallahu ta'ala, mag-course. Mag-course. Aon din nga mga murid, nangadji, in course niya, Quran. Aon din nga mga murid nangadji, in course niya, Sharia. Atawakan usuluddin. Atawakan sunnah sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo ni mga kahadis-hadisan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindun haon, hakol siyaon bukun sadya magingat si maana. Sambil magingat sin silsilatul rijal. Amuin, ingaton in mangangan sin nagriwayat, nagdasin hadis siyaon. Timagna ding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil pasahabat patabiin sambil pamurid nila to sambil miabot man to pakaimaman amuin nagkulig sin hadis biya kanda Imam Bukhari, kanda Imam Muslim, kanda Imam Tirmidhi, kanda Imam Malik, kanda Imam Syafi'i rahimahullah. Supaya kaingatan sin biya kato tanyo bangin hadis siya umbunna latawakan malamma atawakan hinang-hinang atawakan puting. Nabukunin ini paglapal, ingkatan sini paglapal ang ini hadis, mag-usos na kita kumawas inyong hadis. Subay aun confirmation niya hibayta sin aun yan magnanasihat hibayta in darajat sin hadis. Baitaan ko in hadis ini sahih, riwayat sin Imam Bihaini. Aun waktu baitaan ko long in hadis ini pagkadait niya. Sumawa lang niya man jari siya hakusalun hapag uno, hapag ini bulansang. Nabang kita mabaya umasubusin para pakaradyan hadis, umati kita sin pakaradyan hadis, na maun kita pa mga sila amuin. In course nila hadis. Biya na sinhambuk maas tanyo guru tanyo pilihan. Kana pa Tuan Zakaria Muhammad, ininsay ini, dahil nga mga amuin, guru tanyo nakakawa sing course hadith. Nabangkita nyo mabaya umasubo, haparakala hadith, hamaksud niya maana niya, hukuman niya, mari kita nyo kaniya umalok mga subo.
Kulang dayon mga day nga mga murid, alam mo yung kakausan niya, pangadyo ning kataan ini. Namatod sunna sinabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibuhan. Yat turid pin hukuman, yat turid pin aturan, yat turid pin hukuman pag-ibadat, hukuman kataan. Jukop inaraman nato. Amura kuman kita niyo inagpahil-pahil limayo humati sin aramatan niyo. Akan sabihaon timampal man, mataod man, inamin nangihindo sin agama, na nakakabtangin kayo paranin kato tanyo, gaman, way, timauding guru, way, timauding kahilualaan. Nabukunsan sa kita din kato, mayta, sabab wala kita himati, di kita mabaya humati. Matbang kita dumungog sa dya kanila, makahati kita. Piyasa sa wakato, inka sa kunaling kahukum-hukuman, sa di kita mig, mabaya mig hakaroon ta. Di ta mabaya pindaw ninhalta, hapag-agama. Dahil nga sabab yan, sambil pawihaon, wayron kita nakaiga parakala at piaglulukotan na parakala sin pagbismillah. Parakala sin pagkunot. Masi-masi naman ni bibis sara. Nabang ko mabaya humati sin mga pakaradyaan ini, kaung kauhati pa mga kaulama. Asuwa bang uno yung kuman sin pagbismillah, pagpatanog sin bismillah, pag tipok sin bismillah, pagkunot. Katan! Sa ingkaybanan din kato, di mawaya mig hapakaradyaan amin ini karoon niya, mabaya na sa siya rin doon. Doon na siya magpakimatay. Sambil dipinan niya tuning kakainang niyaon. Sa kaliway roon. Pagkita-kita, hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, way roon siya kimugdan. Alihatin hantang, hindi kita mawaya, mig hakaroon ta, way roon ta dihilang kalagbuan, sunna si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababin sunna si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kadalil-dalil na pag-ibadat. Bang kau mabaya, kumawa dalil na pagsambahin nga kataan, ukab kau sin sunna si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipakita kay taki-takihon kay muhambuk-hambuok, ding naman hapag-ail, ding naman hatubig, ding naman, amin, tumindog kau sumambahayang, tumakbir kau, bang biyari ning pagbutang mo silima mo, hadaghal mo, yaon biyari ta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang biyari ning pagruko, ing pagsunod kataan. Atulan sin paghaji, in Quran, kulang da in kalima na sabot paghaji. Sabab, in Quran, hamalatul wujuh. Atawakan in Quran, mujmal siya. Ang sa mufassal, na inagpatarang, sin kahukum-hukuman, sin aturan, halong sin Quran, beita, sin kapardo, sin paghaji, sin pagsambahan, sin pagzakat, amuna insun na si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya inaguno, inagtakitaki ang buok bihan, inagdihil aturan, inagdihil katan. Siya po sinallahu ta'ala in kawajid sin paghaji. Iban sinamin tempat paghaji, inagparagbus, inagsabot sinagparagbus kaniya, sin aturan niya, sin hantang niya, amunay Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan na in Quran iban sin sunnah, sumay tari butawanan. Sabab, in Quran, in sunnah, siya in nagpatarang sinuno, sin Quran. Bang takawaon sa sin Quran, hibintay sunnah, na delikado kita. Di kita makasud, sinsud lang, ini, lumbos, palong sinagama Islam. Bang ta, di kawaon, in sunnah sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misan ka wayrong kimabtangin niya umputing piyang himuting muna. Mujarrad, hat sadya ka wayron, di ka kumawa, hakihatihan muna, di umugog muna, inyat to, biya mura piyang himuting in, sunna sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala mo karihilan kalagbuan. Wala mulia sa in sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na in sunna sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukon sa diyang patawaran asawa, matakot pa sunnat niya. Amin wajib sunnat niya, atau akan insunnat niyo na may tasing kaharam, atau akan kamakro. Atau akan na may tasing kajarihi sinamuk para kalayaw. Sabi na yawon, bihawin, piaglumba-lumbaan tanyura, tiyak bikin sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpataw da asawa.
Wala na to tiapbik, tabi ayaon, sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halong simpag sambahayang. Makakita ko tabi ayaw magsambahayang, akong hapag takbir sadya, wala ni imamo, sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na habihad to wala, takari ilang kalagbuan, sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung pagtakbir, di ilang kita aturan. Naong magtakbir, subhanallah, ginisbarapan yung pagtakbir. Ning mga ini, subayta, kitaon. Bang imam mura ka sunnat, na, doon kita, bang wayron, subay kita mamindahi, madto kita pa sunnah si Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, habihat pinhantang, kaya rihilan ta kalaguan, iwan liya sa tain sunnah si Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bukon sadya, lagguon, lasahon, wat taslimu likauniha al-masdaru al-thani lit-tashri'i wal-hadyi wal-rashad. Subay ko magmalilla, maun pasunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiyangla mo ingkatan pakaradyaan, pag-agama mo, pag-dunya mo, maun pa, sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang kaunang nga kurang Muslim, subay mo ipanghangla. Impakaradyaan na pag-aakama mo, labi aula na pagdunya mo, baon pa sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw ko gumawa rin dun hao. Sabab, in sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunan, in hikaruwa, puunan sin pag-aakama. Hikaruwa pangangawaan, dalil hapag-aakama, sambil na papagdunya. Yan halom si sunnah si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya in masdarus sani, litashri. Siya in puunan hikaruwa sin kasara-saraan sin agama Islam. Sara sin Tuhan nato Rabbul Alamin. Amunin sunnah si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan na in pagkaptangan na agama iban pag iyan law nya inyaun ibadat na ayaw kita mag-us-us kumawas. Subayta, upiksaon na. Bang inpiyat yan ibadat yaon, aon halom sing Quran, iban sunnah, naway paghantang tindog. Sagdong tanyo, nagdarasin karidaan, halom sing pangatayan tanyo. Biyasin, Piada tu sin Umar radhiyallahu an, hawak tumal siya, iyan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon pa, nyadlukup in paglasa mo, kako. Nita, sabab, aun pa piyalari mo, ting kako. Na, pag-ingat man sin Umar radhiyallahu an, asin di mong tanyo kaina, magtuy niya pinda inunuin, piyanindukan niya to. Siyambian niya sin, piyaamo niya. Nabihat to suwayin, paragbusuntan niyo. Na, suway kita nyo magmalilla, hiyangla tanyo, pasunna, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkatan pakaradyaan tanyo, sabab, amunayaon inpuunan hikaruwa hapag ibadat. Na, in ibadat, subhanallah. Akan na rin dihay ini, suway rehab kita nyo, mauno, magkamaya, pagkawaan, paghati, pagdungugan, ang pagkarugan tarang mga katuruan biyano ni nakahiluala. Iyanon lang inyong bida. Tarang niya, naginang na isab simbida. Biyari ni dagbus. Lang yan si cellphone. Naglalaptop. Magusal suro. Magkatan. Magusal sumakat motor. Yung mga inilaw niya, waniroon, hasaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amoy ni pagyanong bida. Para kala ba ko inilaw niya? Nalang mo na, sabkaw tuwa. Nalaw mo biya, in mga guru ni kaya kaon nilang kaptangan nila, yurugtong nilang kaptangan nila. Nabang kaw makaw asin bihat to ay nakunak mula na kaw. Ang mabuna. Nari nga sabi yan, maginang na sing kanya-kanya. Bukul lang yung muna din pag ano nilang bida bihat to ini. At mismo sila lang yan, di yurugtong nilang kaptangan nila. Lialanggal nila. Himinang na sila sa mga parakala bida. Nabang sab ko makarungog, haguro amoy nakapahang marayaw sinaka ma Islam,
napasawahon niya to kay mo. Natuan ba ni ba? In ibadat yan, iban simpag usal si mga cellphone, laptop, yan dukain siya. In pag usal sin mga laptop, sin mga cellphone, sin mga kamutol-muturan, sin mga sasakatan upatinggi yaon, in yaon, in asal-asal niya, al-ibaha, al-hillu wal-ibaha. Nakarutang sa rin ng mga mubahat. Kuno ko, di man jari umusal ka niyon, suwayaon dahil lang langi ka na, hindi ko makajari umusal ka niya. Nalang si mga ulama tani usul, alaslo pilasya, al-ibaha. Al-hillu wal-ibaha. Nalamod ni mga inihasya. In mga magtamong ka. Magsulog ko kopya, iban si mga amin turong-turong biyahan, ipagbutang mo pa umo, iban na si mga sudyarayaon. Lamod siya ito pag yan na siya. Inasalasal niya mo ba? At hapon inibadat isa minibariskat siya. Si mga kaulaman tani usul, inkari asal alas fil ibada almana at tawqif. Hati ni hato in ibadat kabaliskatan, lawan sin mubahat. Bangin mubahat, jari siya inasalasal ni umusal ko kanya misandan uno, na in ibadat di ko makadjari, maghinang kanya bang mayroong dalil. Magniyo na dalil in ibadat. Dahil nga Quran iban sin sunnah, dahil nga sabab yan, bang mayroong dalil. Dahil nga Quran iban sin sunnah, di ta makadjari hinangun in ibadat yaon didto ha ibadat in pagyanon bid'ah. Sabab mayroon na manjari paonon ibadat mahita sabab in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayroon siya nawapat hingga najukupin pag ang malibadat. Akan salaw sinallahu ta'ala min kay napusan haji niya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam din. Riyaun, law sinallah subhanahu wa ta'ala hadlaw ini hadlaw arapat hadlaw jumaat. Wayroon na jukup na in agam Islam. Wayroon na hisud kaniya. Jukup din mga amalan. Humatira kuman kita. Sambil pamasahin. Nabangaw nagpagwaba ko. Aturan simpag ibadat, doon na ka naturan pagsambahin katan, pus, iyan ni ibadat, nasuway si asuwom, tuan hau nindalil mo. Aun na hantang simpag ibadat, aun na aturan niya, na in kay mo, kiman diha aturan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na, parang muwak kita sindalil mo, adakala na, nakabasa ka, o na mo nabasa. Nakarungog ka, o na mo diungog, nabay tayo kita. Nalong niya, nagsambahayan kita. Ima ka lang nagsambahayan kita, misan mo kung naaturan niya na, di man dyarin bihat. In katan, in amal ibadat, o na si aturan. In kita humatira ko, nakan nasuway kita mangadji. Akan na, in pagpangadji hay niya, then di hay ni, farduain. Pagpangadji sinamuin, kalalagihan ta, hapag ibadat. Di asin umingat ko si mag-ail. Then di hay ni kaya wajiban in katan muslim, akil balig, usog babae mas bata. Umingat ko sin pag-ail. Umingat ko sin jinasan sin tubig pag-ail. Adakala, di ko mag-ail sin dakat, yung matlong mo dakat. Nasakali man jari pag-ailin dakat. Tubig da siya. Adakala nagapag-ail ko sinamuin mga Diyos siya, matlong mo tubig da siya, na di. Naipag-ail mo sa way haturan dahil sa biyasin pag-ail si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naipag-ail si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makadjari siya mag-ail hang kabaso. Sambil piyanglangan niya, imag-usiba ka tubig, hapag-ail, misan pa lang yung kiaunan mo rin nung kahasuwa nagaanod. Nabiya rin yung pag-usiba sin tubig, hasuwa nagaanod. Imaksud hato, papagdigi itun. Di papag daalasun. Hapag-ail. Nabangin pag-ail mo,
kimandina, tinga pagay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin, bangkaw mag-ail, malugay pa ko rinunhaon, magsalam sin tubig. Pagubos, akada busog mo yung tumbas sahon mo biha, na dindit tuhad to, simulang nakaw, haturan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon muna karihilan. Kalagwan ang sunnat niya, mayroon muna piyang hangla, impakaradyaan mo pag-aakama, sambil papagdunya mo pa, sunnat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon kaunang ako, ini puunan hikaruwa, hapaghukom, hasara, amunin sunnat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpaong kau sin sara-saraan. Ngalong niya tuan, amoy inimbi ang mga kaya po sa kakamusing kamaasan na mo. Amoy inimbi ang mga yarutan na mga kamaasan na mo. Biasin sambat na nakauna yad tuwing kamaasan tanyo. Wayroon pa sila kaya ratungan, sinamuin, mamamando. Amoy nakahati hapag-arama. Bangunin di matung-matukan nila, mo nating kiyawa nila. Dahil nga sabab yan, mura-murahanin sila to, yampun sila sinallahu ta'ala sabab sing kaawam. Wayroon, mamamando azaman nila yad to, na kita weha hindi kita makasingod biasin kanila na kaon. Mayta sabab biasin sambat yari na di matungkato yung mamamando. Yari na di matungkato yung mga kakuruhan tanyo. Sakali imbis saratan yung kakuruhan tanyo insila ini pangaji bago. Pangaji bago yung kanila ini mayta bukun na biasin paginang si mga kamaasan na to na kaoyan. Mga tuan mga rayang, wairon dua impiang ngadji sin mga ngadji pagwahula. Amuring Qur'ani man sin sunnah. In Qur'ani man sin sunnah na naug siya labi na hangi mugtahon. Hangi mo upat nga gatos iban katluan labi bihan. In ka naug sin Qur'an, in katambos sin Qur'an. Amo yamin hiyati sinunusin mga ngadji pagwahula. Sa misambiyat to in taon sinaghati, in taon sinangadji, di pa sila makatungkad ha ilmu sinallah subhanahu wa ta'ala. In Quran, kalam sinallah ta'ala yaw na inunhaw nin ilmu, amo nun puntukan po ng sin ilmu. Pag-aga may bang sin pagdunya, pag-akhirat ibang sin pagdunya, yaw na lang sin Quran. Misan pa mag-ubusan in tao katan, mga sin Quran sinallah ta'ala, di maubos in ilmu sinallahu ta'ala sabab sinallahu ta'ala kullaw kana al-bahru pamungan kanila ya Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banging kaunan sinlaw diyaon hipanulat hinangundawa hipanulat ha ilmu sinallahu ta'ala lana pidal bahar tahayan pa inlaw diyaon na bisan nag-ubusan din katan tao hadun niya ini mga hinangon daw at inlaw diyaw, hindi nila katahayan. Napiyalan daw sinallahu ta'ala, impagbayta niya ha ilmu niya, di maubos. Misan pa siya tahayan makapila inlaw diyaw, hipag hinangon daw, hipanulat ha ilmu sinallahu ta'ala, siya maubos. Biyan inlaw sin ilmu sinallahu ta'ala. Wairun diyang kaan niya. Na misan maubusin kataan si mga nga di matupako hula mga di nila kakausan. Hatihon inilmo sinallahu ta'ala uson. Amo rin kakaus-kausan nila amunin diyan nila minuy marikato tanyo alhamdulillah. Himawa ating pag-aram. Deng naman amin nakauna na amin mga kaguruhan tanyo kalasahan nakauna na ngadji. Sila yung panagnaan na ngadji kima matusin pangati pagwa hula amuin giwaan sinagam Islam. Ang pa sila di marikato simpangati sambil bihaw ning kayban ng muhibuyan, iyari nagnanasihat ka to tano nagpatutumtum ka to tano di mayaw, timaw din kamuriran. Sa pagkari, kailo, sin mga ngadji, uno yung kiaptang sin kaybanan, insilahan wahabi, insilahan pangadji bago. Impagyanon wahabi amin nakapangadji, harwa hula amin niya ukan sinwahi. Makkaiban sin Madina. Niya ukan sinwahi. Puunan sin ilmo. Dendun haon di mo in ilmo.
In panghati naramat to pa mga Egypt, naramat to pa mga Palestine, pa mga Syria yadto. Guwa na rin doon ang Madina man si Makkah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din ang Madina nawapat. Din doon ang Madina naghindu sin panghati, sin kahadis-hadisan. Din doon haong gimua. In panghindu, matan, in pag-agama. Narama rin pagkahula-hulaan sinamuin, nasakop sin Islam. Nasabi ako, makarungog kita basta amin gua rin dito haro-hula yaon, in pagtawag wahabi. Nakahampit naman kita simbi amuin lummi, simpit na sinamuin, kuntara sinagama Islam. Siyo sinamuin nakahampit hay ni, na subay niya kita uning hinawaran niya, subay siya magtawbat. Awinong pa sa yabutan sing kamatay. Hindi nga mga paglakutawi at ibang sinabi na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kiulungan sinallahu ta'ala. Ikatu, ittiba'u sunnatihi. Fima amara bihi wa naha anhu. Ikatu, paglakutawi at salta wajib katu tanyo. Ini karwa mo hindi lang takalagwalin sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan lasahunta. Tata magmanila kita, hakatan pa karadyaan ta, ipanghangla ta pa. Sunna si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban sin mga pamandu. Ikatu, diya kita, di lang kalagwan, lasaw di ba magmalila, sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikatu. Suwaitan yung paragbusun. Di mamarahin di hilang kalagwan, lasahon, magmalila, suway paragbusun. Hapag paragbus to, mabunnal, impaglago, impaglasa, hasun na sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'u sunnatihi, yan na sablong yung mga kaguruhan nagduyabdab. Ittiba'u sunna sa jabi halong yung mga ini. Bibit saralan ni dumadlaw. Nasa ba amo yatin mapatut? Amo yatin kawajiban sin mga sila nakahati. Imamay ta ikato sing kasaunal mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay paharuntan yung ingkatan. Labi ulan in akidatan yung. Paharuntan yung hasun na sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buko na akida sinambog tao atau akan napapanaw sinambog tao. Impag tamadhub, impag madhab, in hukuman niya jaiz. Adapun, imagat kita sunna sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib. Na ito kita hapapanaw amuin imamu. Misandaan hapapanaw si Imam Shafi'i, hapapanaw si Imam Hanafi, hapapanaw si Imam Ahmad ibn Hanbal iban si papanaw si Imam Malik. Haun-haunin kasabon na lang dito yung kawaunta. Dito kita. Haun-haunin makusog dalil, tindukan niya dito kita. Ayaw kita rumuna kalaungan magtaasog kita rin doon umisan. Wala na imam yung dalil niya, masi-masi naman kita rin doon Tumtumunta niyo, yung mga sila ini namumuas. Ida sahal hadith, lang sinambok din kanila, apabila masahihin hadith, pahuwa madhabi. Ami at tulongin papanaw ko. Amoy at tulong niya papanaw ko. Amoy at tinakaran ko. Nabiyalhad to ra kita niyo. Haun kasabon na lang dito kita niyo. Di kita niyo magtaas, suba mo ini magfanatik. Misan pa yung kiaunan niya, wala na imamu limanggal na syara. Masi-masi naman kita no rin doon haon. La. Dito kita niyo hahudya, dito kita niyo hadalil. Dito kita niyo hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima amara. Hakataan, tiada akan niya, suwi kita no dito. Hasun na si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima amara bihi. Na impiangdakan si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam yun nin wajib yun nin sunnat. Sambil imubah. Mataud piadakan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ini tiluaran di mamarahi inhang ka subay amuin katihawa sing kabuhitan niyo subay kita niyo himahati
Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sumba kau, pag-ibadat ko, pagtag-ipon ko po Tuhan mo Rabbul Alamin, sambil kau dagpakan sing kamatay. Ni pagpangadji ibadat, tinim pagpangadji taniyo, bisan di na kita nung makakuha hula, awin nang dungog-dungog sadya kita na ini, nakapangadji na kita niyo, haunin tubtuwan niya ini, suway kita niyo amuin, magbutas niya walihan taniwan sinja saddan. Sarap impagpangadji ibadat. Naman ikaw nakarungog na, nakatainghog na haikom mo, nakakita na ko at TV mo simpangadjian, nakapangadji na ko, nakapag-ibadat ko. Bukon sa katnimian kita suwi ko mga diyang minimaksud may nang kau alim. Di. Pagpangadji sin muri da may nang alim, ininido kayong pakaradyaan. Hando kipaya, ha Muslim. Wayong kawajiban ng katan Muslim, ang miminang sila katan alim. Siulakan hadya. Bangaon hambuok, atawakan dua, atawakan tuhalom sin, wala sambuang nga nangadji nag-alim, nari na magdusa in ka Musliman halom sin sambuang ka. Sa magdusa in ka Musliman katan halom sin sambuang ka, bang mayroon sila nangadji sin aturan sin pag-aid. Sinantang simpag ail, sinaturan simpag sambahayang, aturan simpag zakat, aturan simpag gaji mga dayahan, magdusa sila bang sila wailot ng gaji. Sababing ini parduain kanila. Parduain ka to tanyo katan. Wanaha anhu. Salta ararunta in sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamanga pianglangan niya. Hati niya, piangdakan niya, pianglangan niya. Dua. Nin tiap-tiap pianglangan, iban sin piangdakan, in pianglangan niya, amunin hiyaram, mga hiyaram niya. Iban sin mga miyakro. Magahajat niya kita ni humati. Umingat. Labi mo na zaman ini subhanallah na magkita kailuin mga bang sa muslimin kaibanan. Labi awla na hapag uno hapag biban sin pagdarang. Impangan nasin ka musliman, impag ibadat, kalawakan na sa jahaw no pagsambahayan. Impiang langan, kalawakan na sa jahaw no mga pag gini inumalakyaw. Pagsinakatan. Wirun kaya ingatan sing kaibanan ka musliman bihaon. Sambil hapagdarang umpiada akan umpiang langan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piang langan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam impaggan dari bah pagdarang. Impagatkala pagdarang. Impaglingo pagdarang. Imagdakan kau sinmukon kayo piang langan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imagdakan kau sinhalo paragbuson mo bago pianglangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabihaon, impangan nasin kaibanan ka musliman, indumarang ko sin makahilo man dyan sa kau di umusal kaniya. Nalong sin mga kaulaman tayo hakaida bang hiyaram na darangan, hiyaram na imbihan. Langsing kay manan, dira kita mag-inom alak. Dira kita kumusin namin tabi ayaw unod baboy. Hindarangan tabi sayada. Nayaning kaida bang hiyaram indarangan, hiyaram na imbihan. Nalawi awla na zaman ini mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Nagdarang in ka musliman sinamindarangan di manjari. Yang langan hapagdarang imagdarang ko sin di manjari. Magdarang ko makahihilo, magdarang ko sin makamudarat, magdarang ko sin mga punglo, yaw naman mahinang sabi kapag hilwala sin mga tao. Gaman kumuso di pagkuntara nila, magdarang ko sinapang, magdarang ko punglo. Nasambil bihaon, in kawayan sin ka musliman na muin makakawa, kailo magkarehan magtuy. Di na magkita ang unindangan niya.
Zaman ini, ti maudin darangan, ti maudin usahasin Muslim sa wayrong barakat ni. Biyak gaya inamin pagdarang di manjari. Nabiya ulong niya man kumawaya magkarehan magtuy di na dumarang siya busa, dumarang siya. Insi kayo ulong niya, bang kung nakararang inuntong niya tunga. Long niya na, hilap din mga ulama tanuyaon, long sinambuk makro, long sinambuk haram. May talaw niya, haramun yung siga, sinero na sabot talong sing Quran. Haram na lang niya katan bihaon. Wayron na hikarang tahalal. Matao di karang tahalal. Sa inkabayaan ta amon isimani, maluhay kita magkarayahan, hindi na kita magkita sindarangan tayo mangmanjari pandi. Nimpagdarang siga, wala da jari sinsara. Mahita. Sabi siya yaon makamudarat siya. Ningkatan si makamudarat, ha? Wala jari sinsara hidarang. Wala jari sinsara usalun. Nabalikan tabang dia, bang hiaram na indarangan, hiaram din biha. Nakatuy kuno. Ha? Lang sinambuk ambuk babay sali ha? Magrida na kami lang ni hapdi un ayaw mo sadya kami dahil mara sinamuin. Kiyawa mo din ha mo hindi manjari. Nasambila mo pagganda ri babayaon, tabi ayaw siyot na singkay banan bang satanim. Amin, bang aon mamusin, nalong niya, 2% sa jatawakan, 10%. Atin niya bang namus, hangi mo, suway mo, hangi mo ang gatos. Sablong yan na, di sa manjarin center, makausaha. Naway doon na siya nagkita. Bang uno, inhiluon niya para isungit niya pasimud sina nakasawa niya bang halal da katawakan haram. Hadlaw mauli asubunda sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang kung mabaya, inusaha mo halal tuot ta kabarakat, pag-usaha kaw, sinamuin, tiugot sin syara, ipausaha kay. Magbi, iban sin magdaka. Ha? Salting hirarang, iban sin bihon niya to, halal. Wairong mudarat niya, jari sin syara, umusal kaw kaniya. Waliktida'u bihi fi kulli saghiratin wa kabiratin. Salta ibansin pangupihi kaniya. Upihan tanuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakatan pakaradyaan si udakan manahu tatawakan maaslag. Na haunu kalakan sin tiap-tiap muslim. In kakuyakan sa kasabunnalan. Din dunya kakalawakan in kakuyagan kasabunnalan hapag ibadat niya salta haaturan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban ha pangupi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sin Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar tulong sin Allah ta'ala ha ingkiaunan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nitungkan niyo suntuan niyo sa rayaw-rayaw. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ha mga sila amoy naghangad hulat. Fa Allah subhanahu wa ta'ala man sinadlaw akhirat. Hati naman kita naghangad hulat fa Allah ta'ala manadlaw akhirat suway tay nang sunto ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarallaha katsiran liman sinanuntum fa Allah subhanahu wa ta'ala sa taud-taud. Inday na mga paglako tabi at iban sinabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'tiqadu tafdilihi sallallahu alaihi wasallam ala kulli ahadin minal khalq. So way nato hibutang paangan-angan tanyo papangaharap tanyo pa itikad tanyo. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaggo ing kalabiyahan niya ring hakatan piya panjari. Damikyan ring hakatan kanabihan. Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay napusan nabi sa siya impanghu singkatan manu sa iban si mga kanabihan ibang karasulan. Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in nabi panagnaan makaukab silawang sulga. Iban sin umat niya panagnaan pa surun palom sin sulga.
Law sinabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah. Ako lang impang singkatan anak ka po Adam hadlaw kiyamat. Ako lang sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa awwalu man tanshaku anhul ard. Demikian, dindi ka kung panagnaan ukabon sinallahu ta'ala maukabin kubul. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musaffain. Diba? In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya yung panagnaan mananapaat. Di lang sinallahu ta'ala makasyafaat. Di nga mga amuin, paglako tabi at ibang sinabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddam al-abdu bayna yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Di nga mga paglako tabi at pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo na hindi siya mangliulakad pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di siya mangliulakad hakatan pakaradyan. Di siya manguna-nguna. Bi amrin wala nahyin. Doon na kanapiyada akan natawakan piyanglangan. Suway niya upik sa marayaw. Impiang daakan niya ibang piyanglangan yung bangdeng dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matawakan di siya maka liulakad na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ra'in. Wala idnin wala tasarrufin. Ang mga idea, ang mga panuguti iban tasarruf di kita makadjarimang unang-una pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih. Mga bariman, ayaw ka manguna-nguna dengan Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya. Akatan pakaradyaan takarinyo. Ayaw ka manguna-nguna. Hindi nga mga paglako tabi at iban si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Amunain manalawat kita niyo pa Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad amara Allah ta'ala bidzalika faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. In Allah subhanahu wa ta'ala iban sin mga malaikat niya magsalawat pa Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sabian, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. O kamu beriman, magsalawat kamu pa Allah subhanahu pa Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labi aula na bang nato karunguan masabutin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in subay kita ni magsalawat laung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iniputan imatan ikutan amuin manusia karunguan niya nasabutingan kurito kanya sa wayron siya nagsalawat. Dengan sahabat mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na miabot nin waktu taniyo. Salta na insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau na pagbalikan na patubtubon natin rendiin pangadyan nato harumini murah-murahan aw nakawatan yung misanda kuman hangkatu ini panghati dahing hamuin nabisara nato kain yadto insyaallah subhanahu wa ta'ala bang man kita niyo pataptapong katan sinallahu ta'ala akasabun nalan alam sinaka ma Islam salta in dihilan kita no sinallahu ta'ala pusugiban kaya hapag malibadat salta amuin dihilan kita no sin sarayo kamatay amuin mapatay kita na kam sinakam Islam. Wa jazakumullahu khairan fid dunya wal akhirah wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.